Twine sietu season 2 ni yitentereki nyanya mweri wenana mwaka yu. Wichindra tigiti ya mambura ya Kimero nwedhere wesikani kiwara kundere TV neku wachoke biurene kenda wiwatira tigiti kana wite kiri mutando wetu wa www.werodigital.co.ke. Ntuku yoro ni kurari ne karokira banga netuo ke muingi kenda kwariria mirandi ithatu. Ire kubangwa wakwa muithone yoimenti na muno murandi yoya strip yuraba inge ba akari bora batikwenda murandi yoyo akoba kuwa ni babanganirwa agake bora baba iririe baruta maoni yo kana bethira babarita kiri ikarokeu untubura boneka nito kusiria maoni kulani kuma kiri akari na kinya atongeria utubora ore kiri mubango yo aro siasa tuketha twikarandi na mubunge wa North Imenti Raim Daud kenda wika mantu yawe rune ukonie murandi yo ne karokira kira bwithikite ntere chia kambakia ntukoyoro kenda wengwa withiro isibirwa kanywene ka mutongerio uranuwe mubunge wa isio kia North Imenti nikyo tukobora reto kuria no kuibwa waniri ni karobe muinge birebethera bikirita maoni yo ndene ya Kenya noithira ukianirwa ni karobe muinge bia a Kenya birebethera bikirita maoni igie mirandi nkulani kana mantu mwanya ndene ya mongo ya Kenya harani abatu klukira 23578 na namba ya SMS kana warani abatu kiri mitando ya tunkethira nkitho mantu mirichia ku tueta na mbere kiri nteto chietu tuborare yana tukubanganirite kiri nteto chia wero femwe Gereto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Asieri bakiandaga primary intera chia Mariani wa Kiamakara kenda kurungamira garama ya skuru eu. Asiasa utirimana nterechia kwa mithika linturi kenda kumuwata mbaru wa bonda bakioneka kuyure karone kiu. Kamiti ya mbunge ya Senate kuria gavana Guyo wikirwa mpene nyuma ya bakorea wiki nya kirikaro bia mbunge ya Senate. Arimi na biashara bambira kumathiro gaiti kuwa batikwenda ringi biashara yo yangaratanwa. Teto cia weru. Onko watu weni kiri teto cia weru themwe bitawa mutembe yedwande. Asiari baskuru ya Kedanga Primary Interchiondi ya Mariani ne balasimikite wa Kiamakara yamitia skuru kenda kuona kigena kiwetithana mbere skuru ire na mwanka irasi bia grade 6 ende tena kirasi kia grade mwanja kuringana na asiari baskuru ne atine tia ni tubunene ne atongere nontu itina arimo bakwana irasi na kinya intobingi bietumi ya ciorondene ya skuru ne ndene bakuromba mubunge wo ethre aipathangikira kenda skuru yo na uweti na mbere Nicola Chabari aina ripoti Cukuru eno ena mathina mengi kumania na menyamaro oya kuthina mbere gwa cukuru oya akianthanga primary rentere echa Mariani achiari ende baratimikite kuya acukuru gutemenga miti na gwokia makara nikenda gucheria mbecha cha kuthina mbere na kwenderithia acukuru eno nonto bakira bakuga itina na chi ibya kugana itire na kinya bioro biega na kinya manto mange maingi mama meromerete turasitia ko barabara mitera tueneo ku cukuru tubethia makara tubota kuona pesa cia kuongera no akirathi kingi kimwe kinyagia arimo meto maresa makagia thina mingi muno kinyagia agwikara arimo staff room ni imwe no ayo ikaragwa ni endi teacher no ayo ikaragwa ni arimo kogwa na staff room tutenio bando arimo namo twina mwanini gutena arimo ciana ureco kethira mwarimu omwe arithomithia bando irathi ithatu kwirutite mundeta ugaga twoye tubethia makaraga no ntobwa mathina mama mainge matwirigirite twanekana tukona no ari mbesa cia kumba no gocheria mbesa tugekira no tukagura antu ba tukabira kagoto tugetura kundenia na bagatiga kumbukirwa iteri nkero kitugacheria mbesa cia twekana no atoboke kinya kwiriga gwetu amba bagatiga kuya kuye intobia tobia cukuru bakethia kana bino tuna cukuru yetu timbirige tukoretwo tutena irathi ira twina cio ni limited muno kinyagia ya bindire ciana cietu cia grade 7 cia thamira cukuru cienge no ntwana riu irathi iria twina cia
o kirathi kimwe kithomagwo ni irathi ciiri, yani withagira room imwe ina irathi ciiri, ina grade 4 na ina grade 5. Ogwende ntomo yao nekire atongoria na muno mubunge gwa Chuka Igamba Ng'ombe to Patrick Munene araithirie cukuru ino. Atongoria maria twathurire nundu ne twathuranire twina MCA, twina ngavana, twina MP, ne tungi maromba magaca cukuru ino anamo makona thina ino igukerukirwa ni aciari makianthanga primary. Ciana cionka guca cukuru ronse tuteru kawithagira ontuko mwana gaga ukua ronse athiete cukuru kogu ciana cia tukethira nkinyagia ni makwegua go twakuthie cukuru nontu marithie makuite ta kama thiete migundani na Patrick toririkana nontu waraga gotoririkana ntugo ni yetera tukathi kugare tutigo kwenda kaire nontu bwa mauntu mara mathuku turothirite ntuko mweshimiwa wetu tuwe Patrick Munene cukuru gaikori no bese kiruto mabati gekirwa cinge lakini ete na tukarutira mabati tugekirwa mange stiro tutirona onini bwa mabati gutio tio tutetheka okawa na ombaga twakerera cibinge anabiga tigo bire matangi tugacereria munene wongira kaumira gatwimira gwo kuri kwega Kuma cukuru ya primary ya Kianthanga Mariani gwandi Chuka Igamba Ng'ombe Petan Class Chabari. MCA wondia Kibirichi Njiko Murigi na aria ni tena ndeto ira cikumuringanithia ati na kureana na kureta mantu igi mirandi nontu bompatho cia kisiasa ntere cia akiruo bore bobo yete nyuma ya miario kuoneka wikwa bonene kiri bamwe ba memba ba murandi yoroi bara bonekete kuthanendi be muringanithia na mathina ya rwero a memba bakionekana kugaukana bonene Kakimutegi aina ripotie Kirinkuyanira chethiritwo ikionekana kiri murandi wa Kirwa Bore Water Project na MC wa Kibirichi kithirwa kiweta wari mustarini wa mbere kureta mpatho ino na umirite na kuiga manto weruni akiuga gutire ndo irio gatigati ka memba kira kirio no utongoria buthuku bwa murandi uyu gutena thina irio gatigati ka communities gatigati ka antu ba Kibirichi gatigati ka antu ba Kirwa nari na gatigati ka antu ba Ruire Rwarera kiria ya na subject ni atongeria bara batitithiti murandi bwega na bara batikueja na information urekari bakenda gwikaria katiba yetu ite na membership ijere ya kuga mwene roje na kuga mumemba roje mwene ni mumemba wa Kirwa Bore Water Project na kethira iri yetu ari kuthangikia antu kiri yetu Kirwa rira iri yetu riria ritumiri ya kwandikithia CBO na oro kuga roje gatukundagwa agatukundia kuma rojo akiaria mwirigi aruga wewe regero bwaki kira mumemba kugananwa kiri nthanta ya ruyere kuonekana akiuga kira kinene akurwa nakio na memba baimbia baraba gutonyithwo murandi nio na murandi no ingire gutonyithia memba baimbia ndio gutetera kuona antu ba Ruire ba gwikirwa pipelines 100% ndio kwariria antu ba Ruire bakirwa nari bara ya memba gwikirwa pipelines 100% na kinya antu ba Kibirichi kinya ba batigere batina pipes gwikirwa 100% no ntu ne akia mo memba wonde kwewa service kira mwirigi ndi against kire ire ni a memba ba beru para bakwenda gusinikithwa murandine na nontu project ya Kirwa Bore ni ya ingire o memba no kathoma katiba ya Kirwa Bore Water Project iriuga a memba ba Kirwa Bore Water Project ni 450 40-50 nega choke kauga o memba ibwa ingirwe inabo umana memba 926 kuja kuongera murandine iyo niyo issue a memba baba barete mbeche chiao kiri chairman na katero chiawe ibo balicivite mbeche cia kwethia antu bau a memba buu iungumania na bukonia barwera bandikira mwirigi aruga batandika barwa ya kuganto batikanywa royende barwa ya ukaga kira mumemba kinyitherwe roye na barugera twandikite ni interpreted to bobui ikerwa tugire antu bagekirwa roye apana denda kwira chairman oreo rawi kana oreo rareo no twinkuigwinya na impeachitwe nane nkire a memba bonde bakirwa Bore barugere iri araramikite no ntukira barugere kuromba fairness nega choke karomba mumemba ore utakinyirwa iroje akinyirwa roje ina barugere gwikuga antu bakundwa roje kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga Kimutegi
Katiba ya Kenya ni yene murekera yura yobatere kuthiatirwo mbere ya mantu yotongethi mu Kenya kwithira yekilukwa katiba iriwa kuri netumike kubwithika kuikarobe mwingi kana na chomba public participation Kenya bakaya wakanya ko kenda kurita maoni ukoni jara ya kubangirwa kana kwendekethwa ni thirikari indi kaingi ikarobi bitebwithika na bia bwithika tiri onthe maoni ya Kenya yethira yakiyukwa muno ni ntuko yoro aria ikaroke mwingi kironere ukumira kasakasa ukoni rwaria ro wako ko kiendi kiandeke kiri mwitho yoiment Raymond Mwenda na ukwame lontobo na ditho rendene kiri arwe siasa na thirikari kuja na mubango yo wakibo kieni kiendeke State Lodge na kieni kio sethera golf mwithiro yoimenti akari kuma ntere mwanya ibaiturire kurita ugebwo bomba bakiwata mbaru ontobo na bangi bakiria nabuo urio baba tikwenda tuona kieni ri bakuria nyoni na igachara irari kiakwa na kwa nyoni ciawe cio igachara na so batu tukwenda kwira antu babetu bakuga gigakwa mwitu tukathuka tutikume mwitu ri kuba kwariria muntu mwitu irio etu na itu tukuga kigitata uni ngoria ira isagana yakina yaki mwitone ende twirwe imutongeria tugeta ndege 20 sagana imone nti uriku ukombo kutana ndege savana na ndege 20 kuna maana gani otoakira State Lodge ya 154 billion lakini urami otoakira Northern Branch ya 7 billion itokora Mr. Rice kuna maana waka State Lodge mokacho mera tena roi. Why are you destroying our ecosystem? Kiama kia Kenya Forest Service ikiatumirire wika ikarobia kwariria ontobo neo public participation irera bwithikite ntuku ya igoro. And these are no more challenges that we encounter in any project. And we believe with the time this project will be allowed and they will move forward. We are committed to do them, but we will also abide by the law. Kuringana na katiba ya Kenya mwaka 2010 ati kuyana reo 18 ya ikarobia mwingi akenya ibetekiletu wika ikaro akametere wetithia na mbere ontobo ibati obubuithia kie mwingi na teke witho katiba eta na mbere kuwa thirikari atigira ikaro bibi kubwithika na ndwangisira cia thirikari kuendeka cio ikinyia ikiongela kuote mtu no more mu Kenya abati otelo nyuma ke ontobo mbese teto kinya cia irotora kuyukia manto ikarone bi anga kinara kote kubatara Pimo bitu mako abuitha public participation kembere ni kwagirithia matalia na njira kwariria mantu ya matora mwanya yeyele ni utila kuinangane ni ntere cionthe ki mirandi ya witi na mbere na utila mbesa cia mwingi ni utumika bwea na kia bithatu ni utila kuina witikania katika thirikari na mwananchi kirikaro vinkucha nino iraumire yume amwini ari nkuma amero kamanu witoria na kuwe na saini ngirimo anja cia kuvinga murandi jo onto bwatumire anto bamutharikira. And thank you for this opportunity to present our petition. It is in writing and we have 7,000 signatures on this one for people objecting the construction. Thank you very much. Bakiaria pamo bakari baba ikinyethete musemani one jo ibaraona nire kuata mbaru kwa mirandi wetethwa na mbere ganguchokia nkatho nontu narua tukwereswa umuhimu bwa airstrip ejite gwa kwaja na tukwirwa bwega airstrip ejite purely kana ejite nontu bwa forest service ni support wing. Raymond Mwenda garo ya siasa teto cia weru akaribu nchure wondine yendiembe centru ni bokiti matheta ni kuthuka kwa mirandi mwanya ntereu kwa ngerekano irasi kuthuka na kinya barabara na muno nara kwithira nendi kwina bata tere chia kuitania kiri ntura mwanya wondine obwite amwe na kwithira wondi iri na atongere benewe Tamiru ni areo munini wa speaker niwe Mwendali barua uti maendeleo bethera bakiona ntereu na kinya mbunge wa ntereu Adan Kili aumitiro tereu nende ne bakuromba atongire bakwe yamwe no chokanire mirandi mwanya ireo mantu igi barabara na skuru kenda icio kiukira na wita na mbere.
Kariba churui wondi ya njia gicigo mbunge kia Gembe Central ibebumirite na otariria Kinyamara kira gwigitwe bekurukira nterino araba ugite atongori baba thurire na kura cia ibaba teyanirie bagitaragiria kuthukanga kwa maskuru nuntu gutirira cibithongia na bomba kwigwa bakithomera mwanka bioro birana baba batumagira bikari na agi muno kagitani karabatariritie kuthukanga kwa barabara ya churui ire watanitie antu banjia na antu bakangeta muno arutwo na arimu gwigagwe bekurukira Kinyamara kinene muno barabarani ino kumania na mwera ora wintere ino na gutire karabati ya kuringaniria kagita karakurite itwatene no esimu abeto bonde lwele Kinyamara yoyo ya yuongwa na arimo bakilaira gairi ongo nyana ana beto kugokura bato na otara skuru nanga umwanga ntugo oskomia gathira skuru eingi teo empio ngo twathanu eto wandani kele na ire mo agara o mundu atetwa nana Rwanda ruonde antu bakoro Rwanda ruonde utiginya uchindi chibaga tutona twagwithirwa ndarase ari mu baithira baurete gurete batona gogilira na bambuka ciande benjanyira nkulie ende untumbani na ntene imana thirikari baugite ona kuya kuigwa nterino bena deputy speaker kiri assembly ya Miru mubunge na ngavana bataga na kuona maendeleo bateyanirwe takanaga ntigwa ona biwe tombusunikete sana nonto wa kwithirwa tuthe maendeleo ntoreto twina ma MP twina mangavana na MCA no kuibwa na onde enda kwa ndomete omena ba murungu ate kuonekana kinya kwa mwenda yoyongwa yoyoterana ndo bonde na bate kuonekana barabara yongwa sendire ko mundosi rongoro ya urone na ne beterana bibiki na seri beterana na ari mo bena mana na bibiki na sendira ngare ya kola ko ya tiere nyari mo bongwa au mwari ne yo rongoro ro ko kirangi tokana mau na sendira nge barabara range ndakwera one time Toro masani tudhure asiari na mugambo mo baugite atongore babokaya kwibati bathondekera barabara ino mwankani wa 2027 umenya bakabonia bora machweri monere kithimani ne barabara ye nkona barabara undite kubwa nuntu bakuthuito thurite viongozi ntikumekithia ne mpio burite kubwithika kithia ne MCA lakini muntu ro burite kutharo aimebwithia ukikuthana kumiania ke aburite ukirorwari akeya mebwithi mbere tutakinya 2027 nuntu ukikutho 2027 yakinya tutina barabara ya unkuma sukuru na kanisene i one time oinde enda kwarethi manto one time no kuona manto yeuto kwarethia ndena na batano sukuru na nte kone kinya mo tu yo tutethia sukuru eu no nto bebe kora bebe ngo tukuta sukuru nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbitagwa Duncan Mwathi Otone kanya kambere kakunoka tuicokera ni ronoro mwanya harakari bethirite bakiurwa bure njira mwanya chekwebuka mamba ya koti Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. na kwa garukire Hata kanyakika kathogika wete green. Nange karibuni Ala Nontu mathaizetere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo Tuwa ndo mekaire ete modugi Ndoka imodugi ko yotumelete Afya Plus Inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals Teno kwa tukala ni wa nyomba eu Zuzu nane Afya Plus Anki nenye kethirire karenio hau mburetere ntima Mutuzo Afya Plus ntima etingana Tembea kwingi tuona mengi Nano tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi Afya Plus Nasho ishumutu Motu te motu motu ya Afya Plus Zogore ndukenerere akwe nagwe
nukuthugania gwita sukuru kienda kuthomera undagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito indagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo turobongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringerethi mo namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Teke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turwarure akwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora namlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao.
Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vandu vantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Aremi na biashara ba miraha kuma thiro gaiti Embe South nipethire tenende bakwa batitikirie kuona biashara chimira ikirungi koringi no ntune baba ukuma asara inene baruwa ne bareketi kuibwa kuri mebango ereo ya kwangaratania kimiraki na batitikirie no ntu ne baba kuringika bunene biashara ne bawite kirebo kira bakwenda ni kwairithi biashara kendo muntu ethira kiona baita kiri urimi bwawe. Dennis Mugendi aina ribotie. Uringa na arimi ba mirantere ni isia Igembe South na mwana jobo gaitijo Igembe Central bariuga ni bagwete riboti kuri nankire ba ibanga nitu ya kuingithia utui wendia na usagi bo miraka iri taure kwa thithikite kinene kameri 3 tunande baugite batetikiria ni kwithiro bare batongeretie no bo babaririre muko tanso gukaranga nyuma ya kugwatanira na makatero na gwatwika ni arimi bagatigwa thinene. Undi umwe ura ndongosete misemanyo kila mahali tuna agina Karu Rasta agina Muriki Anderson na bangi abasiki oba tongosete tukerazia kweria umira yumbe tethuka twandamana tokinya ntwamo mira yete totethukira na rira nkileba yabwethirwo nkileba yotuko tutekomenya mira erungama ntuka mira erungamire mira ya Igembe South na Central na Lower ike makona kuriara ndena kunkibwa atimira ni kwenda kuromwa ringi ndalikana ringi iraromwa challenge kana maisha yarantu bethera bepitia nontu ndirero metukari ringi yarometwe watwika uti coordination ikiomba kuendelea kuma shukuru wetenya ke antu betu misie na inyana o bengi ndene mashukuru watwika bateweta mira yeto kurungama tutietekiria na mira nyantu wega kurungamwa bato twarimi tweti nyonda na twatumira tukenda kwendia gwethe ari kwa mburene batironga masimira mburene baro masiro tutrenda bietungui mira eje ikaromo bra twaromirire aringi mira thoko nisuwe na isuwe thoko isiku mira egitujawa murajo karikio tuwa yiyo maramarire mira gukura ekura ntuku imwake twetara maembe jo ya thatu ntuku imwe mirera ithere kurite ntuku imwe nkonia ongiri mirera katia karinganirwa katani imwe ontuku mirera karoma ntuku igire kana ithatu urethera ikaromwa ntuku ithatu irethera sietani ithatu mireu ekethia bura ekareta thina na antu betu bakethera bakinyikira ithera mira yarometwe batu thina tonete challenge ne muno ntu utebesa tuona cio tumira no utebia kunya tuona semwe na kinyana betu batere skuru ko benje muno bibi baba le class 8 baba deiti bata skuru ana ba secondary bakadere nde no tutembesa tuona semwe na secondary ibaro abiaura na turumpara sana tonyirika muno ni untu nandi bakuromba ngavana mutuma akeji gwetekiria buthithika na siebukani na ntutabau tontu batina wendi bubwega mirengo ete aitie lentuku ithatu etua mire ikiaguro megathina ntuku ithatu twatu ikethatu tina thoko itiona kwa wita ringi na mira kiokura ya kulugithio kura kethuka ituthukitie ngi mutuma bire na bini antu obe na bobo mukacia antu batina mira antu batina biachara cia mira bantu bakwenda kurerwa ciubio ibo bamukayitie na nareke na antu bau no ntu bamuthukia miru yonthe murekia na mate loke ibakire ki nebu mesia sene cia mira ibatiere biashara beto mira na mira yetu neta kuonde na Somali ne bakanye tore mira antele karoiro na murigi antu ba ibara batere ngaba na munya ukomeria uthugiria mutuma kura ciage. Dennis Mugendi, Weru TV, Athero Gaiti, Igembe South, County ya Meru.
Wondi ya Ndawa ni imwe ya wondi riri kaunti na Embu icio mbunge kia Mbeere North ndani ya division ya Siakago. Wondi ira ina location inya yiyikene na arimi baingi bakimera kia muguka au mbere. Wondi ya andamba ki na wingi hende nyumene arimi balukira kimera kia muguka ritamoneki na kumurikana ndene wondi kuma kaunti ya Embu. Wondi ya Ndawa thĩinĩ wa kaunti ya Embu nĩ imwe ya wandi iria ngũrũ mũno thĩinĩ wa kaunti ĩno. Wondi ya Ndawa ĩkoragwo thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa Mbeere Igũrũ, taũni nene yayo ĩrĩ Siakago. MCA wa wandi ĩno wa mbere arĩ Ngari Makenge, wa kairĩ nake arĩ Kariuki Mwari na wa thaa ino nĩ Sami Tito. Ndawa nĩ wondi ya tene yatũrĩte ĩrĩ kuo. Ndawa ya tene yathiĩte nginya Kirie. Mũminji na ndawa ciarĩ kĩndũ kĩmwe tene, ya splitwa yaũka yatuĩka wondi ĩrĩa yoka. Gũkũ nĩ Mbeere North na nĩ Siakago division. Siakago division nĩyo the current Ndawa ward. Ĩni na nĩ ya location inya, kwĩ location ĩtagwo Riando, kũrĩ ĩtagwo Gĩtivũrĩ, kũrĩ ĩtagwo Gĩtivũrĩ, kũrĩ ĩtagwo Siakago, kana Ndawa, kũrĩ Ndawa location ĩtagwo Ndawa, Gĩtivũrĩ, Riando na ĩngĩ ĩtagwo Thura location inya. Ekari a mwena ũyũ makoragwo arĩmi na mũno matonyerete ũrĩmi wa mũgũka. Vau kavereri ekari aya marĩmaga mbakĩ no atĩ matonyerera ũrĩmi wa mũgũka nĩ ũndũ wa thogora wa igũrũ waguo. Mainly gũkũ kavindarĩ ga kamera nĩyo mĩingĩ, andũ nĩ avandu mĩra mũno nĩyo cash crop. Tene twatũraga tũrĩ ya mbakĩ, nĩkĩo wa gũkũ kũrĩ buying center ya BAT no atĩ mbakĩ nĩ yavũrirwe nĩ mĩra. Kethera na vanda mĩra mwena wa mbembe cia season yekara naĩ nĩmbotaga kwendia mĩra, ngavota kuona mbia, ngavota kũgũra mbembe. Tondu imera iria nyingi tariu kuringana uguo kuvana mbura ni ndirangu muno, kethera ni raura mbura nini no kethera tariu ngunia ya mbembe kiuma 3,000 ukitua kilo ta 10 no avota kuona ngunia ya mbembe. Riu riria muguka wa ukire gwikora gwi kindu kiratigara, wana watwara cukuru, wana wathi kugura irio, gwi kanyamu uratigaria indi teo na agendaga na kamucikiri na nawe muvinju kuri uguo. No muguka warikia guka na tugitigana na ũhoro wa mbakĩ tondu ya mbakĩ nĩ kũthũkia rĩera. Rĩu nathiire mbere ngona nĩ kũraca ni na ngari na ndiarĩ nayo na mbakĩ narĩmire mĩaka 48 no mũgũka nĩmĩte mĩaka 10 nikangũrĩra ngari nikangũrĩra mũgũnda. No atĩ wana kũrĩ ũguo wandi ĩno ya Ndawa nĩ ĩtigĩtwo na vuva mũno ikiringanithwa na wandi iria ciĩngĩ. Ekari na atongoria a mwena ũyũ magĩtetaga nĩ gũkorwo gũtirĩ na mirandi ya ũthii wa na mbere kuma thirikari nene wana kana thirikari ya kaunti iria ironekana ĩkĩthiĩ na mbere gũkũ. Tũtirĩ athiĩ wega mũno, ona akorwo nĩthuĩ akũrũ mũno. In fact nĩthuĩ tũhaũcĩte headquarter ya Mbeere North, thibitarĩ ĩrĩa ngũrũ mũno thĩinĩ wa Mbeere ĩrĩ Siakago na nĩ Ndawa ward. Na maundu macio mothe manarĩ kuo tutithiĩte wega mũno tondu nĩ ta kũrĩ kathĩna ga kũpaguriwa. Tondu ta rĩu sub county headquarter ciothe nĩ ciagĩire rami wa kavinda. Rĩu nĩrĩo tũrona rami gacunjĩ kanini mũno. Na ũngĩthiĩ ta rĩu manjĩ gũkũ bado makorwo ma scarce, gũtirĩ kwagĩa na manjĩ meganu. Tauni ĩno ĩkũrĩtio ũguo ndĩrĩ sewage system. Ũguo andũ arĩa marenda gwaka nyũmba nene cia ngoroba bado mena thĩna wa sewage system. Gũkũ Siakago ũngĩũka ũmũthĩ waroria tauni teta tauni, thibitarĩ nĩyo ĩna complain wateo kũigua ĩrarĩ ciara. Wanethĩ nĩko twĩ vakuve kũthiĩ kũraganĩra varia thibitarĩ tukĩrũa na ũndũ wayo.
tondu gutire mundu tororagia andu aria governor appointete ma-CEC mauka kuroria guku. Those are useless people. They don't do anything. Gutire ndu mekaga no gakuthiruruka huko na kuthi kumenia governor ati u ni twavanga ni twegucana ni tweka. That is nothing. Gutire ndu makorwo magika tondu maundu macio tura report umuthi korwo ni maroragwa governor tutingira kuraumu. Na kuri uguo kuri na mwirigiro ati thirikari nene na iria ya county ni igukorwo ikirutithania wira vamwe na gukiriria wandi eno ivana na wandi iria ciingi 20 cia county ya Embu. Ino ni kwenda kurutirwa wira mwingi muno ni aikari na atongoria ayo tondu mbere gikithomo ni tukwenda tukiririe kithomo piu. Nithi tuli cukuru iria nene muno cia mbere cia Kago Boys High School iri guku iri Riando location na ni Ndawa ward. Ino ingi ni Kago Girls ni national school riu na twina cukuru nyingi muno cia ndi na tondu kithomo guku gwetu ni kiamana kuringana na mujumbe wetu ucire tuvatie gukirira muno gikithomo tondu te andu wengi mabati kuremwa ni gutwara ciana cukuru. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu wondi ya Ndawa mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kamati ya mbunge ya seneti ya kuthuya utumiri bokigina nithirite nende kiendekithia kuwatwa kwa gavana wa Isiolo Guyo no tubakorea wikinya kiri kamati eu naraba wite nithirite akiria wikinya kwa Meri Kathumba na nende ni itera yawe ukinywa ni mabisa boborisi kenda kuthuya bo wite nyuma ya kamati nende kwithira ikiria kwa mukira gavana ntuku ya Rware ro witite kiri kamati eu akiwa na witi ni kamati ya mbunge ya county Isiolo ntubura senator wa county eu arianite nabuo Anthony Kathenya aina ripoti. I, Onesmus Muthomi Njuki, do solemnly swear. Governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kagita gake kirite miwani giuta tena lea mudiali le ali mbele ya kamiti ino kagita kala kamiti ni ateje ni DJ Karo nyuma ya governor Njuki kweleithia tekuona maandiko wega muthenyo mnde akinyile mbele ya kamiti ni gusunkono tumiribwa kigena kiri thirikari ja county banga ni tewega gucokia biuria biotumiribwa kigena kiri mwaka kigena wa 2024 na 2025 kamiti na idhelali ya kuguteja ni DJ Karo jayo nyuma ya kumenya ati governor Muthomi Njuki atirite baini ya 500 itagalilele jukiro ni bunge ya senate kema governor balabata kinya DJ Karo ni mbetoku. But in my own experience as a senator on this committee, I'm becoming extremely exasperated by the conduct of the governor of Tharaka Nithi. Every single time he appears before this committee, he seems to have forgotten something. At least today I've seen he's come with his glasses. And I was hoping that we would have a meeting. Then he's telling us he forgot to pay a fine. I really don't know if these are honest excuses, Governor. Kamiti ino itha nithirwe kieleithia governor Muthomi Njuki kuria mbesa ino mbele ya muthenyo na kimya tuthiite. How long would it take you now that you have said it's something that you're willing to settle? A day? Chair, I'll pay by next week. I think let the record be clear that the fine has not been waived. Amwe noguo kagita gaka governor Muthomi Njuki ni athilwa kithira thinania kwelithia gitumi thirikari yaetirite madeni mamilioni 150 na 500 mainya ile batele kuria kianto na kambuni nkurani balabatungatire county no madeni mamakithijaga nyuma mpaka mwaka 2013 amwe na kwithirwa bunge ya senate ni thiritwa gitenga mbesa ino kenda kuthikuria madeni mama amana gutungata miradi ingi ya thirikari ya county. Review of the trade account payables balance reveals that payables balance of Kenya shillings 150,504,534 had been outstanding for more than 4 years. Because if it belongs to the businessmen and women of Tharaka, I can imagine the pain of waiting for 4 years to have a payment. The question should be, this is budgeted money, it was remitted, somebody misappropriated. When debating this matter on the floor, we were all in agreement that
if there's this special dispensation, this special allocation, perhaps it should prioritize settlement of pending bills or flagship projects. During the current year, Chair, the county has settled pending bills amounting to Kenya shillings 502,567,603. I've seen the county do quite a number of bridges that have been having an ending to quite a number of people in some parts of Tharaka Nithi County. Gavana Muthomi Njoki agitetela nerithite tulibwa mbesa ino ithiritwe rithina nene nontu bwa Mount Kathomba tagucelelo wa kigina kia thirikari ja county amwe na miradi mekwaga barwa ja kuonania ngugi iria arutirwe. The feeling in the Senate is that when we give this extra money, we feel like we need to tie your hands as governor so that it goes to these things. It goes to development and repayment of pending bills. So you have work that was given verbally. It does not have all the documentations. And work was done, all right. It is visible. But there are no papers that will enable us to account for how we paid that debt. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akuroba miria mwanya kuma county Isiolo nibeyite amona kumenida bonene makarika ya na banini kwithira bakigeu ndara kinyabatarite na banini kwa bukana no tumondoguche kiwendo batikinyetie miaka ya kuimara bakiwonto bone bo kwangaratania uturo bo bonene batongeretwe ne Bishop Kalonyo urani mukaditi wa NJS bawite njira ya kuthiria mamba ya manini ni batire kuoneka kendo kandana na mathina ya kuoneka ndene ya michi banta muragiri na ripotie. Bakiaria nyume muchamo jura bagwitana gwanjira cia gutegera na kuwejana kioto kiria kari akuru kuma ndurejo mwanya aja kaunti na Isiolo iboretie ndukimbithi mono na bari guchebanire na mimba cha mapema ya watoto yetu kupata mimba mapema. Tunaenda tunafundisha, kama mimi upande ya shule naenda kufundisha watoto kuzuia mambo ya kufanya urafiki na vijana sana wa pikipiki, ndio wanafanya watoto wetu wapate mimba za mapema. Jana pia waweze kuangalia watoto wetu wale wachichana, wawapie good protection ili wasiwaone kama watu wasiwapie mimba wa mapema, wakuwa wanawalinda wakijua hawa ni bibi zao za miaka ijao, ama ni sister zao, ama ni dada zao, wakaweze kuwalinda ili hao watoto wamalize shule zao, na pia wachichana wakuwe na nidhamu wakati kama huu. Nyume kwa mukira Morithani Jaja akurubo bibugite be tayari gutetheria karikire kuthiria ndoa kana mpatho inini iria chomba kwithura chie katikati kao. Lakini shida amelete kwangu, lazima nisimamie vyema ili aone ya kwamba amesaidika akiwa yeye ni mdhaifu. Wadhaifu ni wengi sana ndani ya jamii zetu. Kwanza sisi Council of Elders ambaye tuko hapa saa hii, tuko jamii 10, tuko machea 7 ambaye tunadumia wananchi wote wa kaunti ya Isiolo. So katika hii hali ama training ya leo ni nzuri, manake inatuleta pamoja, tuwe na kuelewa moja. Wakati tunatatua makezi yetu, hakuna mtu ambaye anasita kwa sababu kuna utaratibu ambaye tumefunzwa siku ya leo. Na haki badala imekuwa njia mwafaka ya kuleta uwiano kwa jamii, na njia haki badala vile haina mshindi mmoja. Kila mtu ni mshindi, inakuwa 50-50. Bakiongera iborite akariba kaunti ya Isiolo gutigana ntano chiana bari. FGM sisi ndio watu wanafanyaga FGM zaidi. Tumeikataa, tumesema kama wazee watu wasimamisha hiyo. Kwa hivyo hiyo ukeketaji ndio tunasema Isiolo katika AJS tukiwa vile naona tunaendelea mbele kuhubiri kitu iwachwe wazazi waache kukeketa wasichana wetu, ndio at least waweze kusoma, wakifika pale mbele watajiamulia mambo ya kuolewa. Inkeripotera ntutu chairo kuma Isiolo Mbita Bantam Murangeri. Otone kanya kangika kunoka tuichokera ni ronoro kwariria municipality ya Mikindori.
Nthukiembethe ya Kenya ni barumirite wonjorithia ara gicunji kia 98 kiri bara bamukirite kigina Kenyatta Fund tayari bari na biashara ciao. Na ndiko igitaraja iri thirikari Kenya ni bangite kureki kigina Kenyatta Fund kiri ya yuthi kenda kuimberia na kuigika biashara ciao. This is your opportunity to move forward, to make the step for us to change Kenya. Ministry ya Cooperative na Department ya MSMEs Development ni bakubugwa togeni kiri mambura rejaire jakore kikigina giki ara omuyuthi akamukira shilingi 25,000 ntuko ya njumeje ntariki 10. Nyota ni fire si fire. Nyota ni noma si noma. Mambura jaja jageta nambere kiri kaunti ingi 18 nthiguru yonthe. Mugeni wa gitio ni mukathe rais wa Kenya His Excellency Dr. William Ruto. Mambura jaja jaga kujira imoko kiri Weru TV kwa mbira thejiri na nusu cha rukiri oga kurukirwa kiri wonjorithia boremi ukaga stock customer ibakwe baira uri na ngugia agrovet kana ya gweka stock chokaniria stock ya fertilizer mbeu na binge bionthe na njira kuigwatira loan kuma kwa Avenues Financing nore na mweri jomwe ere kana kinyetha tu Nusa plageria, mpuka, cereals, kana kinya irobia ndevya kiri supermarkets, processors, maskuru, kana kinya kiri mikawa, igwatere mbecha oro, weterete aguri baku bare ya invoices chiao. Avenues ni tikiritwe ni Central Bank of Kenya na ntutu chiaku ni karito bwega. Avenues Financing nebo ugu nibo biashare ku. Ringa star 78989 hash dhaiji, no dhinga tema wadho. Kana uringa dhimo kiri 0711133300. Avenues, Kako Flow, Restock na Loan. Igwatere mbecha kiri invoices na ore suppliers kureo. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchia kuna kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachiantu kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchia kubya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchia nkara na biangu kuchia kuthinja. Bwajadatu tigira ngu kuchia kuni ikona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raithiri yangu kuchia kuchionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo timu ndogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Surudia ndani zao. Joy Max Animal Feed. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari
thuganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya undagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganiro ikurigito indagitari utegucetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringerethi mo namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Atongeria ba bonda kuma embe ne beyite amana kuwa bare nyuma ya mithika linturi kiri kururete kiongavana kithurano ne twitite pakere bare muchiko awe mwamba embe south atongeria ba poete bonde bare kitie kuite amba atiba kawata mithika linturi mbaru na kuwa ni mutongeria ukuona mbere na nibai na bitikyo ati akababangirwa kwa irite kenda bagunika kirukiria biashara yo uriu nibona netie kuria kwa noko nutongeria buraburyo bakiwa baya bonda ni bautatiri na balinturi antune yawe awite akethira ukiria bonda ba wana ukumetine kiongavana mwaka twitite mutugikare aina ribotie nyuma ya igoro mithika rinturura ni murwirigite kiongavana miru na kiama kia DCP kuriungirwa ni atongeria ba bonda ba mirga ya tigania kwa wenja mwamba nandi naru atongerio baba bonda kuma mirigene igembe kinyabo ni bagwatio geninja eje na bakeria kinyabo bona ne wirubo bakugwata mbaru rinture kithurano ne twitite tangabana wa bakiona ni akurega bana mutumanto ethingia uria kinya kethira umite mirigene eje abana imetheka lentore 27 na tone tutena kanja 2027 kura kana kware mitheka letu mwethinga bana no te watori area mbono ko kumeri nyene tuthikile aite mutene turike au kumanya nkine mbonoko nembi mbonoko nembi aftam gavana lilentore si lentore iboko reu batu tena ngabana na tutona ngabana igwethiro imbi imendire onera ngabana tiani yona ngabana abatu embe loitorona batu embe torona ibo watanirite ate bwa yaru hare kuria mitheka ae patron wa bonda association yembe Nebo bawa Antune awe mithika rinturi no wetete na mbere kumeneria andu bawe bage siasa baria bakurura na bogete kionga bana miru tutumba kuria twe county miaka 5 bilioni 14 o mwaka 70 muntu aponda mbesa avivya biashara mantu yathuka engwa eyoboka jerika kwenda kuchogwa ngabana no ero miaka 5 bari okurinyura we woni nkorita mali
yako no ntire ya urongo. Nilitumia pesa mingi sangu na za marafiki wangu kuhakikisha mambo yote tuona kiao kia Meru tukurita muntu wa bitimbi na sarakasi na bichekesho kenda Meru yona amani. Leo nabo bokiwa akinya kembati Meru yotetheka nirachokire thinene werare nkurukire nturi na thekerete untu akuganga banantu ethingia alita akiuga ni bathimane Katharina we kia kiomakia na kuwa metheka bararia nkurumanio mwendio kwa ikwere ibo bwana tameraria noe bwaelete metheka norare au mborito rako bie kweli na yorete nyama ya inya kweli au mbogaria romea muthiene rinturi na ugite jatigere mathami rongwana na janana augiri uria ngabana ntu ithinke yitembecha cha county na akiuga wateta kotini tigamwite kwa Njuri Bombure wonde mukuru Njuri encheke ndendo tangacha hadharani bianiana no tinkumenya mbete akoroba Njuri totrimane nyumba Njuri nde mwere ito abogethro ta meria Meru ate mbia ito otoyere kelera kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare arwirite KMCA wondini ya Mikindori ni barerete mibango rede oyo twikithe muchiu yo Mikindori otwika municipality bakarene bonekete kulota MCA wantukuntuko nikiraba kuwa tamenyithe mwingi ukonia mantu ya kenda bareria na kuruta uwebo ne bawetete batayo ntubo kumenyetho mwingi kenda kinyabo pedra bakiarene kuruta maoni yo ora bareki na muchiu wethira wekura na kuona weti na mbere. Brian Kimathi aina ripoti atongeria mwanya na baria bakumerera gite kia mujumbe wa wandi aja Mikindori ni basemeni na kumurika mibango imwera yenderete gutigira wandi eje kwethwa municipality inde bakiuga mantu ja makaija gwika gikaro kia mwingi gia gwita maoni ni untubu kwaga umenyithia bwa kung'ana kirimo kari wa Mikindori wena public participation ira yete kubithika tariki 10 oko Mikindori ekonia mantu ya municipality na tore okarande na tore atongori turonere mantu yate kubithwa na transparency ere batirete na kuna endre katu itorie kenda at least county government yemenya toina chiori to chore non to mantu ya public interest ya yau ya kwenda kubithika gesirisiri kebe kiti thai ifinishing itete kuthithwa na noena maana muno ibuntu kuona watu tona tukaria atongoria finishing omba kubithwa tukatha tukiriki anto beto bakori anto bara batromba kura ni atabakiriki ne baburi ko yotwariria batu totete ikundine na tukata makanisene na tukata chiudhurano ne bibinge anto beto bate ko meagatha kuna public participation auke tariki 10 municipality tureteri municipality yo otemtu nyomwe akwelewa maana imbi uratira igwa kende yeleswa kana amenya inayo kambiriria witeria kana ne atayo geta itakenda yuitiare akethirwe na nkuruki bakiregana na mubango jora bakuga joro ja gwika gikaro giki ndene ya kanisa tika kuthoki weta kanisa ene lakini katokuwa atire kanisa ne batirete kwa heshima kanisa ete batirete wikwa manto ya siasa participation egaikwa kanisa ene nonto kanisa ene igonto kotheru na nto kanisa ene muntu no ena views different kumenya lakini turikwa na hata unine tote kumenya kithika tholeki yake ya mwete kura kithika tholeki yake rete rimurandi yo ende twenda kumenya mantu na tukelesa tukamenya bibi byongwa biete tote kumenya ulingana nabo bakiuga ni bakugwata ugeni mubango jojo gukiria Mikindori na gutambia kinyango ataniro bombere buruibo ya sana nonto bwa county government nonto bwa turetra municipality na ya maendeleo nonto tukumenya miunde yetu igaitia mbia ng'ombe zetu tukiendiketha chena goro into bibinge tukareto nonto Mikindori yegukura Kenya yetu bire kwenda thai imbiche ngwataniro nikenda tureta maendeleo ndene ntura chietu ke report la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita
Brian Kimathi. Ntuku ya Ruyo Rais William Ruto nereri kururia mubango ywa nyota yura ni weya ni bombesa kiri mukondo ywele kiri ayuthi untubo bo atetheria bunene ayuthi kiri manto igyo chukire kembesa na kinya ururia bo biashara kendo tira uturo bo ne bukwaluka ayuthi kumantere mwanya Kenya ne bakwirira kwa mukira mbesa ikiri mukondo ywele kenda beta na mbere ochiokeria. Abisa munene wa wendi banchobi ndene ya county ya Meru akubune dirite akiuria biashara banchobi nende kwethira bakimenyera nantu baraba kuthiulunka be barongwatia ni mabisa barwangiru akubaru kuri nantu babutira rwangine rwende no bakuthiulunka baikatia biashara baiti ni bakuritira ngwe rwangiru ndene ya county ya Meru na barombete kuringa riboti ndiria antu baba kinyandene ya biashara chio kenda bethira baikiro mpine nontu neamba na tema bisa barwangiru ndene ya county ya Meru. CEO wa manto megene no nyua mwana wende Bwanchobi kaunti Meru no gitonga kubu na rutete mukano mukirekire bamwe maafisa baraba rutangu ikire ankameno ya wende Nchobi kaunti Meru wende bomba kwa bakibuta banonto baitomi mwanya barende bambiriti ochokera no kora mpora bakiyagira ntu bayirabu bakibera bakamanengera baro achie kwende Nchobi untu bora bakobanengera baro achiorongo kuri barti kwal compound in discipline taidingi kuberenge bamwe bakuriyo kabata bakira antu to kwal compound now kambi tume pendi oyumbe bukiri muritingu biashara wende ewendia no nyu Bwanchobi muntu akayokora retengiriye kuminkuretere license kwira when the deal is too good think twice wengo idwanirie na imbuete bubweya uketa mbesa inenkanirwa alcompori kumeranjeria yithire to cashless ira muntu na kunekera account with bank mbesa yo kwirira cooperative bank liwe ndo mwende tandetera license kumbaki pesa kuriku lakini onekera mtu pesa we mtu multi biashara ya wendia no Bwanchobi no tema ndo binite from last year ukianga kuona robisine kwani we to mbitira nekera ngania pesa yuko gathori kwenda mwawengwa kagitani wagwitonga kubuna taririte bimwe birabu birabombete kuba bakingana mono kerwa ntere chiambu njeru kirakuwa mwene kyakite kirabu ekwa kubena chukuru mita inkai bonene untubori kinyume na watho bwegenia na wende no Nchobi kaunti ya Meru ishirera ari mbunjeru kwina officer wetu mwe wa likabudi wa Tangwe Unduma Center na mwene kirabu no nyawa Tangwe Unduma Center beta ba kolundi bo baire beta ba vidyangu etebu yete vyatite seriano eriko which brought a lot of outcry from the public tueta tulu takera inspection report yesaini ni mtomwe tolelia the release of license yongwe release to na njirete yete ka release na njirete bui nende kirabu kutrombero keinga no twene kite committee dress utia 300 meters tawra serie ku both the national law and the county law tatu adima Mbunjeru primary etiana na kirabu kiu na 3.5 meters Royal School 3.5 meters imagine kumangeti na ya Mbunjeru primary school and Mbunjeru secondary school it's 150 meters you can imagine now where we can be ending to na kire arugi bakathoroko barabethire tono becokera mpora maturani mwanya kaunti wene Meru akubu ari na ntomo eno kiribo turwa na Nchobi nya ije illicit impru stroke traditional pia kuntukura na kwanto okano batikuibwa na nara na kokwa no protecting chief kana assistant chief we are Meru County Alcoholic Drinks Control Board we are coming for you no tito bomya with the analysis ya kuonde tabore tutwa imenti centru kaguma saria tigania itokomnya ido bando basokera kurwa rengi twari nao we are coming there still itokomnya side sami kidogo kuna tebweku mutu aterenge ni yo soka kidogo side sia kontoko itwa leta nawo na kontoko itwa ambaru na kamao muitone kwina atu bakurwa Nchobi no we are being protected but ya sure you team to protect no ukinyoka to ikaria wo mbecha kiri potera ndo cha weru mbeta wa John Thiga Ekundi kia 40 kuma wondine yankondi nibatarite mathina raba okulokera kinya kwethiro nibakuwa nibabwitha ciama antu mwanya uciukirio turone na kinya kuthira bakigundikana mbeca ciete banking na kinya kwanda mitira bakwendia kuona kigina kibatetheria ukiria moturo yo kiuntuko na kinya ndene yoribwa BC nene nibakuromba tongere bo ukumira kendo baokiria na bathira bayokirio turobo kinya kuluki bakiwa kaitene ka uchumi ni bumi bonene na nibakwenda uteithio kuma kiria atongeria para bathure mwaka yo 2022
Memba ba gikundi kia 40 kuma wadi ya Nkondi ni bataririte bambiririe gikundi giki kenda gutethania nturani baria bakuremerwo na gukobithanagia. Nwe toka mikizwa mtu wonde we kundi giki akuthomithia atiraga mbeca cia kuthomithia. Agwange twandanga miti tukotha tunasalimbent tukanda twendagiria ntu tumiti na thaino itonete mije yetu ne karite ba twandite miti na mindani na mono kurutha kinya tuminda twetu akakobia tangiri chiere akathia kaira cukuru no ntitona rimwe tangiri 10 tukona ngiri 5 tukakobithania gikundi tukamenya ithu kaira cukuru utikaya mwana tikaya kwenga twacoka mojie baingi baria bakura gikundi giki ni batariritie batigirwa ni ana bao na nikibatethagia muno bakobithwo bakomba kugurira ana babagia kuria na kuriba bisi ana bana ngeno itwatwira kuruma gwana bana batiara ntuino barejo kia batiga nagu batigera mutiari agatuika nwe watiara kathomithagia neno akangaje kundi itaike nkabera nkobithiani baga nkobithia tende rurungiritwe ngiri na ngiri enu nio itirona ratukoba na watu akoba ibu twagairwa gwogu tanie ndi wegwa ngukoba maire magantetheria agu twarukanirwe na ana ariba kuthi ndaka ni kuthi ronde na rurwa ndaka irona rwa mware iruire ni batariritie wagi wa kigina kinene gikundi giki nio thina nene iria bakwitha bagikurukira tamaire kurukuruta mathatu ora kumbaumba endete mndeto irutite ngiri 3 na magana kuona umwe athinegana baba ngibo bona ngatonya muno na ube na murigo munene ntutende mtu naya gataga watu ambechira akwenda tutiko meki kumukobithia cio ende watu tukamukobithia tubecha tunini iyo kathiotathia ringi ni bakuromba atongoria bao kuthi kubatethereria gikundi giki kubongera mbia cia table banking ende tukwirigira mutongoria wonthe ora ti muno kinya ngapu kana mwekuru ona tongoria bangi na bangi bana mbeca cia ikundi itukubaromba tubecha tutu tunini tusevaga baka batongera twatoseva muno nkuruki andu makwanda miti twenda guo tukirumwa kinya mbewe cia miti kenda tumba kwanda Kiripotera Weru TV kumatharaka mbita makena uambabu. Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia nethirikagithethera mawatho ya Meru ya kemera akiwa yateithia bunene ukiria murimi na kinya mubiashara wa kemera ki akarire ntere cha Kaelo kiri kuboreria mutie mubunge wa Embe North Oroti ni baba wawe Julius Taitumu nethirite akiwa baetana mbere kwirira kemera kendo tira murimi na kuona mbeca mubukona yawe na meneretie nkuluki para bakurana mawatho ya akiwa ni bwandu banene pa kemera ntubura bonekanite kwa tombaru ni speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru hamwe na bamwe ba MCA ba kaunti ya Meru. Akiariri mantu ja mawatho ja Meru jamira ngabana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethingia ariugicha gucoke king'otore miuko yone murimi antu auria mbeca cionthe ikurira na umbere kaka otekume na omboti mbeca okere ya 47% ugeta ageta in case bageta iba oba stand ko lose iba atu na 0.0024 kana iba bakoria 47% otekona aba otocethera tote ankombo ndeto ngabana Mutuma akiaria ari ntere cha Kaelo kiri mushojo mubunge wa Embe North Julius Taitumu mboresi na jethe wawe na meneretia shindani baba kisiasa ni untobo kurwana egerere were guchwira mirangerekana nenda kuari yetu anere anjeso kinyanda undi muone kadera yo ndaundi atone kana ya kaka omba kurango liathi itoete kaneria indonere ntukwenge mutanosi onge okwa no enara nyuma nara keye agitumana kauwera mutumanta tugakubwethi cio tunga akubwethia sheria agenda tulainisha mirasi enda cio tunga kagitaga kwa thanto bena thina ikarathire ndenda ku empower antu bembe mwathani embere mbethire ndi ngavana wa antu bena mbeca anjenda mbira in summary mbeca ne shimare arimi bamira tuchogia te mantu amaingi ni mantu jaikiki yatongeria kuma mbunge na kaunti Meru patongeretu speaker Ayubu Bundi bachuga jamoja mantu cha gutumeka ikurwa na mawatho jaji ijorongo oni yekethwo tegento kengenda na thivia ndene miaka 5 this speaker mbunge Meru
ikurungamira sheria mira ikurukua ikurungamira sheria megeta atia. Mimi nimetishwa ndeterwa mbeca lakini nkauga mbeca kuyukia mbeca ntiga mwananchi oroto yete kurerera shetani ashi sheria turenda twambirio tongeria bomera kuma wondine tukamea wondine antwa mboi bwena mutongeria fulani egembe no bwena mutongeria fulani tia kora kidogo beta ko yambia shemera batukuroma bakiwa tongeria bambira na bibi tukurona nabio manto maingia mera status quo oro gori no buke thiata no buke endelea na bila tukwiro itu wetu mbecha ngari ni kwatwa imanto amakai sticker ere kuriswa ngari ire se transport ninjire kwathurana na antu basiri njesa na Meru County na bamenyeka ibo bawaritangwo iriko na kuguko nkuruki siasa chetuta mukitene kiongabana na kinya siasa chekende choneke kugwata mwanki enda ngabana wina maendeleo kana kwa ya kuboni ora nchamba ora kurumana ora ko kana ngabana ochokia glory na ndeo kwa ochokia glory re kwa ene owe ngwake ochokia glory antu betu bembe toto wire to mutuma your excellency kumenya kwa wendo tweria lakini totewa bado tuwede mantu yoso kamisiri rengi aitu tuwe na ndere mwe okaiwa mtu akiwa president Ruto totio mwenda ngani ato totio mwenda bora ke mtu egetene wena budget na noko gita nyamerano ru bukagitero no mtu tegetene you support whoever is in tuta imbibogera Ayubu imbibogera Mburuo imbibogera Motongi Antonio Antotachawere TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu utukuborwa rekere kiureke tuture kuria nwane dini karobia mwingi bila bidra bikebwithwa ni thirikari ko ni mantu mwanya no kulukira mutambo wa Facebook kwina Ken mwenyekiti arua hakuna public participation yenye ufanywa kama zile kama no alikuwa nazo jana alikuwa ametoka nazo wapi. Uliona vile alipelekwa mbio hii serikali inatuona wajinga lakini one term ndio wimbo. Esianko bitware kiote na kwa kila mtu huku ni siasa kwa kuwa ni lazima mwanasiasa apinge mwanasiasa mwenzake anjijenge kwa kufanya maendeleo ama vile anataka kwa siasa zake. Kwina Jacinta Kiome akaua yes na Babylon Kome akaua no. Hauno tukinya muthia wa nteto chia weru gucokere nkatho no tubugo watanirite na uri mubango ro yite ni mubango yo aro siasa to watanirite na mushimwa wa Northimenti Raim Ndahund. AJ